Ki lai penru teligi senong ki padan ha block 1 ha West Giant Hills District ki baladep ban kentaj ban shimbanta ha kijing tap vote ha ke election jong ke Karbi Anglong Autonomous District Council namar bakim ko asyu ban hab ha Assam bat gi ko ban wanno shajala Meghalaya yaitu Uma Chan Rame Sungo umri chairman jong ke New Trap Border Dispute Redressal Forum bat unong ilam kathany ha block 1 ha Shillong Press Club. Utai unong ilam jong ke New Trap Border Dispute Redressal Forum ulai thu ba kejing bom tre jong ke pajba ban lethap ya ke vote jong ki Karbi Anglong Autonomous District Council ha Assam kalong namar kejing sya I khunsuet ha ki ar teliki sorkar kata ke sorkar Assam bat ke sorkar Meghalaya ha ki kam penroy haba persyang ban keli babalai bakim tre ban lethap vote la kedi de kejing nyobeng ne kadon jing penthut nagi Karbi Uma Chan Rame Sungo ubri chairman jong ke New Trap Border Dispute Redressal Forum ulai thu ba umdon ke bakum kata jing sya lebeng lari ke debet tang ke jing bomdon jong ki kampen roy bat ke jing bom penbet ye ki put kisam ha pedengga jela Meghalaya bat ke jela Assam ki lai pe hundred teligi senong basa ada ki penar ha block 1 ki kambun ki khasi bat ke jing don jong ki nong tap vote ke kot chadu ke New Hajar bat ban ong ban let tap vote ne om let tap vote ka syong ha ki pajba namar ki im ha ke jing sosat bat ke jing bom biang ki kampen roy la ka dai ha ki surok ki umbam umdi bat kum ki nong senong ki kwa ya sarkar ne ki nong peniat election ban kern penbet kat kum ka an bat ke kendon bala produk yaitu Uma Chan Rame Sungo ke jing wan jong hang ne kalong na ka benta ka daw ba ki pai kasi penar jumi ki badon hapok ilaka labang nang pulut pangamar liam ka bang jutip kum blok 1 ki le sim ye kara rang ba ban boycott ban om ye sim menta shu hakanik election MEC member of Autonomous Council jong ka Karbi Anglong Autonomous Council ka ba ladep te hadin bagi kasi penar ji kipai kasi penar jumi kim tre shu bani simenta hakata ka election ke beladep te niyo kejing tip ke kena ba ki wan ki press ki media jom Karbi omdai bagi wan hak itu kisnong penar ki wan hak itu kisnong Karbi ki pon hajan kisnong penar kato kisnong Karbi kadai kemut hade kato kemut hade kadai ke badang hap hapok ke police station juga mojem kamu gitu kisnong Karbi kidai balik hebut sepok senong penar kai te gini ki press media nang te nepok Karbi ki wan bat ki interview ye gitu ki rang bak senong sekretari senong jong tu senong te nengkong ki ong ba pio jingtip balai begini ki pai kasih penar ki ba song ne pop blok 1 kim trek subani si menta bat ni election beladep te gitu ki try senong ki ong ngintip te kelibat degi ong ba hato don em ke jing ya skeo per jing mod lene ke jing ya kan ke jing ya kajia mo haswa kan election ku ba steu arteu lene ci bana artai menswa te gite karang ba snong ru ki tu hok ba plik ong bang don ge ero te habakum ta ni don kam ban wat ye ke daw ton rai balai ba kine ki pai kasi penar baro sikata ki jule ye thebut te hakan ne ke sin pat de kim le shuk ye boycott no ta ka dai we ka ba arpat kalong ba ni deru ban wat mano badon kti ban kan shak ni mano badon kti ha kan kam ka ba lai pat kalong ba hato ka sarkar Assam lane election commission jogri India kan le ayu ye kini gibreu na marba ka pen khain no ya kata ka rules of democracy ti ong kum ta kai na marba kum baju long hi barok sikata ki shai ni barobor ki jing huri huran te laringi paidin si snem dep mo kimi sibun kijing huri hura haduk bagi breu jungi naduk ke snem khat kendai spa hanyo phe wadu menta ki leduk kila hap ban ye phet snong haduk lai sin lai wat khat kendai spa hanyo ke wen yo tu ar nang ta arjar lai nang ta arjar khatsan te kumba long he por ledep omdei ba ni kran be le ni kenok mo ledon ki e ki daw ki berit tang su yodong ki Karbi ki wan pendik wan thombor be ki breu jungi te mentahi te ki kubor ki batik kena bah nyimpat yo tang ba ki don ki beriu jungi ki ba phun jungi ki ba phun changa ke ong ba ki Karbi ki ong kumta te kita katin kumta kemut ba anda dek nyem vot nang ni khat artarik nyin sa khot jingelang ba nyin sebe snong no yepi nang ni namar ki trek suban ye don menta bar ni ha election ha ka caka jong pi nyin pensa no de gi beriu te kata ngim nut ban ong ngim la ban ong ba kajian ni kamjian ni henrai
ni ladangi pek pat kat kum ki por ki bladep kat kum ki jingjak bladep kalak ban long ru namar menta ki breu chungi bron site ki don pedengga jing sir kain pedengga jing arbatin na ka benta ka chung sum san jung ki ka safety jung ki te ni ne kalian ka hanyo tre border dispute reversal from HBDRF nga day operation banang te ni don ban pensyai halor kita kubor leni kita gijing sisa ke bangiyo negi press media jung ki ong ba ni don kamban wat ya kedau tenrai hak genong rim bagi ni kini pai kasipnar ki mesi menta chu akan ge election tinggi na kalian ge HPDRF daglem tiga an ni kloy ban pensyai na kalian jung ki te ka klaim hak district council tang ban kalian jung ni pat om idon kamra ban ekran ban district council na marba kimla ban AAP te imla ban ong ba kim yok ban kit gitu gimar jung imo tang ba ka khajna ka tax ba ki kim nang tu kal he pala kumalong mentang yung tip ba tang speak up usan sar lalaki kwa ban ra speak keleya ki haban siu prajar tangka speak up kit kat noton tang sauton de laki cubor taga de ke dau tu mar kumusan sar kumusin amdei bagi supply po asam ki supply sini tang badagi beri ujung ipat de kimyok ban wandi seduk sini sejeu badon sport megalia kum khanduli kum simukro hamukro kitit prap yang tengka kilo sansa hakanduli kitit prap heu kandai heu chispa chete badde kile kitang sau heu san heu na kasi kilo pi te umseu ya hapsu kenapa kedau ketaro gede wega lalong kumbasha nyat benyi gay nyat benyi